Zinene evi obianu lolo ile jimena ode zinene ne bia evi obianu bia sukufe o ape nenenu zinene ya evi wo fasting ne china vi obe ne ba wo fasting ape na nenu zinene ya ne china vi obe ne ba henu e woli ape na bujifu nu ne yo me dogbe na we ba gbe nkepe ya valaji egbe me dibe ma da pe na amasia me yo le video aho le yo le video ma yo le video comment na video ya channel ya mia pe channel e vedu ko pe channel aha tane elemoji vaja agbane na subscribe egbe yin consider gbe ta ma ko ma onya video ko to mo me aha ma ko ma onya video ko to mo me inyai magblɔ enye be miage Mateo ta adre ƒe kpukpui adre Mateo ta adre ƒe kpukpui adre ebe mi bia ewa na mi enye mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nuƒoƒo ame di mama fo nu tso fufla mi bia ewa na mi de mi no gblɔ mi no do gbesia gbevo nyai magblɔ le ŋu vide ko enye be mime se gomo ya vela ame mi ayo afi mi abie no ya wana mi no ade mime nya mi o mime nya nko mi akoyo mi ato ekpo nam de ta akpama ya me dibe magblɔ ma fonu vide chon ne eto wo china obe bianu manao ya me nya eto wo fe nko de yi to hati o le fufufo me le tefe de ke ma su sofi de ona mi nya be mawu gan yin Yehowa de jipo ya ole vo ma bubu o le hu yi webe e ya nto china mi be mega subo ma bubu ade ke pede hunyo ta mi nya be ma bubu o le ta na be ya yo nko de nko kana yu e afi wa to na we Yehowa menye nko ma Yesu Kristo nko iyo ele menye nko ema oyata ele solme home le gbia doda yo me pa ho ndodo hade mati wan gbo na be ndodo yo amegede o hode coincidence ye enye le chichi na we coincidence ye ta na onye coincidence de e ka ojebe mi awo ale ko ojebe mi ayo mi ato afi wa to na mi ma hale nya le bibla me ebe mi bia ewa na mi di mi akpo mi pouvoir ewa bu na mi ela bena amesi bia anu la wona ne amesi di anu la ekpo ne amesi fu avola o bu na ne ebe mi adome to ka eli ne via unchuvi bia aboloe wa chokpe ane ma ha alone abie tomela wa choda ane ma ha kene mi amesi onye amevodio mi nya lesi mi anya mi ana nuna na nwe mi aviola de mi afofo si le jifola ma na nwe amesi obia na la awumi oma ha ya me dibe na se Mateo ta adre fe kpukui adre ebe de mi afofo si le jifola ma na nuna na nwe amesi obia na la awumi oma ha ya me be mi akpo mi afofo si le jifo na mi nya be le jifo mi atogbe ofu ochidi yo ma ofu ochidi na ma ulechi ofu ochidi la nyigba because anyigba e ho na nu ofete ale yo wona afi odo ma bo memenye o vole chifodi mere mi fu ochidi na jogbenyon alo ne mi le jogbenyon yo mi no eheje pepo ne mi le chifodi wo ple susu be mi akode jogbe vuan dala mi po ahetodo fe jojo me fe nyansa yo mi atogbe ole de ya medebe mi asenwu tinya ne ma to asi ameve yi me po be ne le todo wede ana wo susu me abu ne le todo wede wo susu me akọ amegbanto ya yin Dr. Kagbo ele nu fia gede vo mi le kuku de ba gba lo do ne mi de vieux mi no sro ale mi a de vieux mi me po chido te pere mi gale no sro ya mi gale no fia
emojide nu fiala ganto o dometo de kare ya mere yobe Dr. Kagbo amevelia eyanye mia togbe kofiche ne omekpo se nko ore oyi ya yide YouTube me alo Google me ne na ba type kona kpo fe information we na so no cho pasi me yemekpo kedo fa agbana de kenwu vo anyo be ne le chichi gbore mi no agbana ta bia mi no na de ose ya bu mi afa susu me hadebe agbenke fe ya bala jide mi afa susu me ya mi be ne wako na mi aza logic mi aza common sense he na mi afa agbe pe ngogbe dede ebe ne mi a me vondi wo mi nya le mi ananu na nya nyue wo mi aviola de mi afofo si le jipo la ma nanu na nyue amesi obia na la awu mi o ma ha no vinye egbe consider agbe me be de ma onya imele gbogbo na o de le to de ma Yesu Kristo ele nu fosi be bene mi ame vodio mi nya ale mi ananu na nyue mi avio de mi afofo si le jipo de ma nanu na nyue amesi obia na la awu mi o ma zinene ne le nu bia Yehowa ye me pona o Kristo to ne na mundodo zinene ne no bia mawu ya me pona o Yesu Kristo igbo nya na mi kro ache de zinene ne bia nu e me pona ndodo mi ne na mundodo mi atowe obe no ji bia no zinene ne bia na anu mi tro enyama kova amegbeto fa agbeme zinene evi obia nu lolon ile jime na ode zinene ne bia evi obia nu bia sukufe o ape ne nu zinene ya evi wo fasting ne china vi obe never wo fasting happen na nenu zinene ya ne china vi obe never henu e woli happen na bujifu nu ne enya ila si me di ma bia we ma vo ve vie to le ofete mere e ya nyebe mi amegbeto de mi buda ya me mi menya ma wo pe nko mi menya le yo fu anu ple ma wo tanemi yue mi na nchuo le abe ma wo le ya ne ba le nko de yo de yo o mele nko gbatie yo ne o aha no nko de me de kukwero no mele nko yo de o yo nko na mi atogbewe bi atogbewe no china obe de nko yo mi atogbewe mi ato jipo anyigba pe jiwo la de anya ne be ya honu de ale na yu afi wa kono ko na we de anya ya Dr. Kagbo ple togbe kofiche wawe menya wawu nko mese fifia amabubu gale ya temebe mi ate tutogbe we na no fia no mi le moji mi debe mi achi mi debe mi afa susu meneko wube mi ayi agble mi ava idagble au dindudu akova afa mi ava du ajivio kode kwevo au we want to improve enya so ila si me magbo na we egbe consider agbe enye ya be me bia wa na me pouvoir wa wi e voye le fofore bia mi atogbo na mi avubore pa bia bere tonye enu me dibe na wona menye ya eke ma kono ko dasi we me bia dagbe na me sia me we vie to subscribers we ano me kwa subscribe ko dagbede le won to dagbane na subscribe e po da de kama mi anoka me kona de ko do dala ava mo jina we ke mi a wo susu chon ta anya so ila sin me magbona we gbe ma no vi lo we mi anoka